Alibonani bantwana benkosi ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Siyabonga njalo uThixo wamazulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi singabaphilayo. Siyabonga bathandekayo, uThixo yamangalisa lumfanele udumo. Singakangeni elizwini lethu kasibendele izwi lomthandazo. Babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga umusa lothando lwakho lumangalisayo. Nanto olunye usuku elinye ithuba osinikeze lona ukubana sifunde njalo elizwini lakho sisaphila. Siyabonga sithi udumo lobukhosi lamandla kakube ngakuwe ngoba kukufanele Baba. Iba lathi nxa siza kufunda elizwini sinikeze umoya oyingcwele asichasisele, singalahlekelwa imephu yevesi, kodwa sihlale evesini Nkosi, sisindiseke Nkosi umusa ungakavalwa. Ngenxa kaJesu ngiyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo, siyaqhubeka ngebhuku labaseRoma. Nxa sifunda ibhuku labaseRoma, uPaul etshumayela ivangeli khona kuyasivezela ukuthi bathandekayo, usindiso ngolwa wonke umuntu. Ithemba wonke umuntu likhona because ama-Romans ngabantu bezizwe. So lakithi abantu bezizwe bathandekayo, ivangeli liyafika. Kukithi ukuthi siyalamukela kumbe siyaliphika, kodwa sile chance yokusindiswa njengabantu bezizwe. Ithemba silalo. uJesu wabuya wafa, wafela amaJuda, wafela lathi abantu bezizwe. So usindiso lakithi lufikile. So namhlanje siyaqhubeka, isihloko sethu lingakhohlwa sithi sona Christ our righteousness, uJesu ukulunga kwethu. Romans chapter 1 namhlanje sikuverse 14, 15, 16 and 17. Ngizofunda uverse 14. Ithi yona ngilomlando kumaGriki lakwabangayisiwo, kwabahlakaniphileyo labayiziwula. Yikho nje ngitshisekela ukuchumayela ivangeli lakini eliseRoma. Nguverse 15 lo. Verse 16. Kangila mahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu okusindiswa kwabo bonke abakholwayo, kuqala amaJuda kulandele abezizwe. Verse 17. Ngoba ukulunga okuvela kuNkulunkulu kubonakalisiwe evangelini, ukulunga okungokukholwa kusukela ekuqaleni kusiya ekucineni, njengoba kulotshiwe ukuthi abalungileyo bazaphila ngokukholwa. The just shall live by faith. Siyabonga bathandekayo, ngilitshelile izolo ngathi isiqokoqela sendaba ngaleli bhuku sivezwa kuverse 15, 16 and 17 ka-chapter 1. Ngifuna sigcile kona lamavesi namhlanje. uPaul usebatshelile ngaphambilini abaseRoma ukuthi ufuna ukufika eRoma. Kuverse 14 uthi yena nginomlando kumaGriki lakwabangayisiwo, kwabahlakaniphileyo labayiziwula. uPaul ufuna ukuchumayela ivangeli kuye wonke umuntu eRoma. IRoma bathandekayo kwakuyicapital yomhlaba ngalezo nsuku. Ngamanye amazwi kwakulidolobho elikhulu kakhulu ngensuku zeBhayibhili. So nxa kwakubalwa amadolobho amakhulu, so iRoma yayingasali phandle. So ngeyinye yamadolobho eyayikhona ngaleso sikhathi ngensuku zeBhayibhili. So uPaul abesesithi yena kuvesi ngu-15, yikho nje ngitshisekela ukuchumayela ivangeli lakini eliseRoma. Ngamanye amazwi sengichumayela eMiddle East, manje sengifuna ukuza kini maRoma. Madoda bazalwane, ngifuna ukuza kini manje. Ivangeli kumele lifike lakini Roma. Haleluya. uPaul abesesithi kuverse 16, uyizwe kuhle, ngiyayithanda yona le. Uyimamele kuhle ivesi yona le. Verse 16 kaRomans chapter 1, uPaul uthi yena kangila mahloni ngevangeli. Right? Ngoba lingamandla kaNkulunkulu okusindiswa kwabo bonke abakholwayo. Haleluya. Kuqala amaJuda kulandele abezizwe. Ngiyayiphinda bazalwane, ngiyayiphinda. uPaul uthi yena kangila mahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu okusindiswa
kwabo bonke abakholwayo, kuqala amaJuda kulandele abazizwe. Bathandekayo, uzakhumbula ukuthi yena uJesu wabethelwa ngaphansi kombuso wamaRoma. Ya, amaJuda vele babe ngaphansi kombuso wamaRomans. So amaking lawana oHerodi, oPilate, uJesu azalwa kubusa bona. Kwakungababusi baseRoma, oSiza, oJulius Caesar, bonke labantu kwakungababusi beRoma. Ama-centurions wonke lawana, induna zamakhulu, kwakungababusi bamaRoma. So amaRoma uJesu embethela kwakuyindlela ababeyisebenzisa ebuhlungu leyangisayo ukuze bayangise izigebengu. Uzakhumbula ukuthi yena amaJuda kwakungayisiyo indlela ababeyisebenzisa ukubulala umuntu kumbe ukubulala isigebengu. AmaJuda bona ngokwemvelo yabo okwesizwe sabo, umuntu wayewonile babemkhanda ngamatshe. Ungahamba uyefunda iBhayibheli yakho kuJoshua, u-Akhani ngesikhathi etshontshile izinto okungamelanga azithathe eJerikho, bathi sebembambile bamkhanda ngamatshe. Umama lwana kaJohane ngo-8 ababembambe eseqotsheni ephinga, bathi kuJesu, uMose wasilaya ngabanje. Bekhuluma besenza njalo bethwele amatshe besithi uMose wasilaya ngabanje ukuthi bakhandwe ngamatshe. So kwakungayisiyo indlela yabo ababeyisebenzisa yokuthi bakhande izigebenga bazibethele. Bona ngokwabo babekhanda ngamatshe. Ungafunda kuma-4 Gospels, ikakhulu ibhuku likaJohn, kulezikhathi eziningi lapho uJesu wayesinxa ekhuluma labo, iBhayibheli izakutshela ukuthi badobha amatshe uJesu wasithela, ngoba kwakuyindlela ababeyisebenzisa ababona ngathi yabasebenzela ukubulala abantu, ukukhanda ngamatshe. Kodwa la sithola uJesu ebethelwa, kwakulicebo kumbe kwakulicebo lamaRoma. So uPaul uthi yena akanawo amahloni ngevangeli. Liphi ivangeli uPaul akhuluma ngalo? ElikaJesu phela, elesiphambano. Ngoba amaRomans, bathandekayo, babebheka amaKristu ezama-third citizens. AmaRoma babesahlukanisa abantu ngama-classes. Ya, bona amaRomans babekholwa ukuthi bona bangama-first citizens. Ya, babezigqaja besithi thina singama-first citizens. Lokhu babelegunya lakho ngoba babesithi thina amaRomans kasikaze sabethelwa esiphambanweni. Yakula muntu embalini yaseRoma kumbe umbusi owake wabethelwa esiphambanweni. Ngalokhu thina njengamaRoma kasikaze sife ukufa okuyangisayo, thina sikaze sayangiswa esiphambanweni. So singama-first citizens. They believed ukuthi khona ukubethelwa esiphambanweni kwakuletha ihlazo elizweni lakho. So babesithi bona njengoba kungela mbusi kumbe isotsha elakhe lalengiswa esiphambanweni, akula hlazo elike lafika kuma-Romans, therefore we are the first citizens. So amaRoma, as a general rule, bona they were never crucified, so they were first citizens. AmaRoma ke bathandekayo babebheka amaJuda abangakholwayo, kodwa ibambe la, babebheka amaJuda abangakholwayo ezama-second class citizens, ngoba eRoma kwakukhona amaJuda ayehlala lapho. So ubona amaJuda ngokuthi amaJuda vele ayehlale ngaphansi kwamaRoma, lapho kulamaRoma khona kwakulamaJuda. So amaJuda lawa ayehlala labo babewabheka ezama-second class citizens. Ngibala amaJuda angakholwayo, kodwa amaKristu bamba lapha, amaKristu ayehlala khona eRoma, abakhonza uJesu obethelweyo, abachumayela ilizwi lesiphambano, babebhekwa as ama-third class citizens ngoba bachumayela indaba yesiphambano elihlazo kuma-Romans, indaba eyangisayo kaJesu owabethelwe nqunu esiphambanweni. So uPaul uthi yena kangila mahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu asindisayo. Kodwa uPaul uthi yena amahloni angila ngitsho ngoba ivangeli leli lingamandla kaNkulunkulu asindisayo kuloyo okholwayo, kumaJuda kuqala la kumGreek futhi, ngoba uNkulunkulu amandla kaNkulunkulu ambulwa kilo ivangeli, kuqala ngokukholwa kugcine ngokukholwa, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uzaphila ngokukholwa. So amaJuda ke
they were very proud about their city. Wabezincoma ngebutho labo elilamandla. Ya ungafunda kuDaniel chapter 7, umbuso weRoma ngumbuso wesi4 uvezwa njengombuso wensimbi ngoba wawumbuso oqinileyo olukhuni kakhulu. So babezincoma ngokuqina kwabo embusweni, military power, bezincome futhi ngokuceba kwabo economical power, la ngokuhlakanipha intellectual power. So babezincoma kakhulu ama-Romans besithi thina sizinkalakatha, thina sizingwevu, thina siziququmadevu, akulo ngasisondeleyo. So they were so proud about their city, lokuthi vele thina kasizange sabethelwe esiphambanweni. So they were so proud about these things. uPaul uthena angibuyi kini ngevangeli labantu, anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Angithumayele linye, angithumayele into ezakhandwa ngabantu. iRoma leyo elizincoma ngayo yayakhiwa yini? Amabutho lawo ngabantu, inhlakanipho leli khuluma ngayo ngeyabantu, kodwa mina ngithumayela ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. iRoma bathandikazi laloba yayiphumelele izigqaja kakhulu ngamandla ayo, babesehluleka ukwenza into yodwa. Uyibambe khonapho, kwakule enye into eyodwa babesehluleka ukuyinqoba. Babesehluleka ukunqoba isono. Babesehluleka ukunqoba isono. Anjalo lapha sikhuluma ngabantu abayizoni, abantu bemvelo kaAdamu, ama-Romans. So uPaul uyabatshela ukuthi madoda laloba lizigqaja, kule one power kuphela enganqoba isono. Laloba lizigqaja kule nto eyodwa engasoze linqobe lanxa lifisa, lanxa lingabuthanisa amadoda, libuthanisa izikhali, libuthele amandla wonke lilawo, lenhlakanipho lezikolo zenu lilazo, kodwa kule nto eyodwa elingeke linqobe. Yisono madoda, yisono madoda. Lanxa ungafisa njani, ufunde njani, ufunde uzuqeqeshe ube ngumuntu omkhulu, kodwa isono ngeke usinqobe. Kulamandla wodwa, kulamandla wodwa kuphela, one power ekhona ukunqoba isono, ivangeli lenkosi uJesu. Haleluya. Amandla lawa asegazini elihle leundlu, amandla akhona kuphela egazini elihle leundlu. So uPaul uthi amahloni madoda, ngeke ngibe namahloni ngalo ivangeli. Yokuphela amandla asindisa umuntu. Loba ngubani owamukela usindiso as long ekholwa kuphela, akalandaba kumbe ungumJuda kumbe ungumGriki, bonke bayasindiseka ngokukholwa. Loba uhlakanipile noba uyisiwula, kumbe ufundile kumbe awufundanga, unothile kumbe ungumnyanga, kule solution eyodwa eyohlupho lwethu abantu emvelweni yesono, esisindiseka ngayo nguJesu Kristu madoda. Akula ngenye indlela lapho esingadabula lapha khona, lanxa singazama ukuthi sibe lenye shortcut kumbe siplane sihlale phansi sicebe, akule enye indlela esingayithola eyokunqoba isono ngaphandle kukaJesu. Kuverse 17, asifundeni uverse 17. uPaul uyachasisa ivangeli uthi, ngoba ukulunga okuvela kuNkulunkulu kwambulwa kulo ivangeli. Haleluya. Ukulunga okuvela kuNkulunkulu kwambulwa kilo ivangeli. Haleluya bathandikazi. Kuqala ngokukholwa, kuphethe ngokukholwa. Hayi bathandikazi, mana ngiyiphinde futhi. Kuqala ngokukholwa, mana ngiqale phansi. Ithi yona ngoba ukulunga okuvela kuNkulunkulu kwambulwa kilo ivangeli. Kuqala ngokukholwa, kuphethe ngokukholwa. Bathandekayo, akuqali ngokukholwa kucine ngomsebenzi. Hayi, akuqali ngokukholwa kucine ngomthetho. Hayi, kuqala ngokukholwa kucine ngokukholwa. Njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uzaphila ngokukholwa. Olungileyo kasoze aphile ngokulunga kwakhe, kasoze aphile ngokwenza kwakhe, kasoze aphile ngokufisa kwakhe kumbe ngokuhlakanipha. Olungileyo uzaphila ngokukholwa. The just shall live by faith. The just shall live by faith. Ngicela sibambe lokhu bathandekayo. uPaul uthi yikulunga kukaNkulunkulu. Kutshoni lokhu bathandekayo? Ukulunga
kukaNkulunkulu okwambulwa kilo ivangeli yikulunga okwaplanwa nguNkulunkulu. The plan of salvation bathandekayo was divinely initiated. Kwaplanwa lizulu, thina we were not there, thina sasingekho, ngoba i-plan of salvation was not an afterthought. Ayisiyo nto eyaplanwa umuntu esewile, yaplana umuntu engakadalwa. Even lo Lucifer owayeza kuwa abesiyawisa umuntu wayengakadalwa. So i-plan of salvation was divinely initiated immemorial eternity years in the past, before even the universe was created. Kungakadalwa lutho, icebo leli laplanwa nguNkulunkulu. Ukona komuntu akuzange kube yisurprise kuNkulunkulu ukuthi wathi umuntu sewile, pho madoda singenza njani? Phela lento bengayilindelanga. Hayi, uNkulunkulu kazange atshaywe yi-surprise. He foresaw the existence of sin, wahle walungisa icebo umuntu asindiseka ngalo. So umuntu esiwa wawelwa phezu kwecebo losindiso ngoba lalikhona. So uNkulunkulu bathandekayo wayekhipha icebo esikhwameni. Umuntu wathi esiwa, uNkulunkulu wakhipha icebo esikhwameni sakhe, waqhubela umuntu wathi yamukela, yikho kulusindiso lwakho khona lokho, kuplanwe yimi. So uPaul nxa esithi yikulunga kukaNkulunkulu okwambula kilo ivangeli, okuqala ngokukholwa kucine ngokukholwa, utsho ukuthi yikulunga okwaplanwa nguNkulunkulu. It was divinely initiated. Ngike ngakutshela nxa siqalisa ama-presentation ethu, ngakutshela ngathi ilele labona nguJakobe kuGenesis. Lona leyana alibone endaweni yaseluzelele, ukuthiwa laliqala ezulwini lizonyathela emhlabeni, ingilosi zisehla zisenyuka ngalo. Ngakutshela ngathi mina kwakunguJesu nalwana. uJakobe waboniswa icebo losindiso ngalesiya sikhathi. Ngakutshela ngathi mina uNathaniel nxa ekhuluma loJesu uyatshelwa nguJesu ukuthi wena Nathaniel uzabona izulu livulekile, lengilosi zikaNkulunkulu zisehla zisenyuka ngendodana yomuntu. So lana lele kwakulicebo losindiso, icebo elaplanwa nguNkulunkulu. So uPaul nxa esithi kulunga okuvela kuNkulunkulu, uthi ukuthi yikulunga okwaplanwa nguNkulunkulu, yikulunga okwalungiswa nguNkulunkulu kungela sandla somuntu. Uzange wena wake wancedisa, you contributed nothing. Akula nto wake wayincedisa ngayo kumbe wafaka umbono waphosela umbono uthi mina bengicabanga ukuthi mina Ndlovu bengicabanga ukuthi singayenza so ukuze umuntu asindiseke. You were not there. You were not even created ngaleso sikhathi. So awuzange wacontribute anything. So kukwanile wena ungekho. Icebo likaNkulunkulu kalijekwa, kalincediswa, kalikhavwa, lidala kakhulu kulawe. So yikulunga okwaplana nguNkulunkulu, yikulunga okwalungiswa nguNkulunkulu kungela sandla somuntu. Yikulunga okwalethwa nguNkulunkulu. Wena uzange wancedisa ukuthi uJesu abuye. uJesu wabuya ngokwecebo lezulu. uNkulunkulu wahlala phansi lendodana yakhe lomoya ongcwele, ubuthathu wobunye bezulu baplan ukuthi there is a problem on planet Earth, kumele siyisothe le problem ingakabi khona. Nxa isiba khona iwele phezu kwe-solution yethu. That's why ngihleli ngikholisa ngisithi mina uNkulunkulu uyabona ama-problem wethu wonke silawo, wonke sihlangabezana lawo, awela phezu kwe-solution. uNkulunkulu kaqala ukuthi ayenze alinde kube le problem abesesenza amaphilisi. Hayi, ngangikhuluma ngamaphilisi ngikhuluma nge-solution. Kalindi iproblem abesesenza amaphilisi, kodwa uNkulunkulu qala ngamaphilisi iproblem ingakabi khona. So iproblem iwela phezu kwamaphilisi kaNkulunkulu, solution kaNkulunkulu. So isono zawela phezu kwe-solution, sahle salungiseka singakabi khona. Hallelujah. Ngifuna ukukubeka kucace lokhu bathandekayo. Ku-New Testament sivezele ukuthi the plan of salvation was divinely initiated. The gospel is not conditional good news bathandekayo. Hayi. uNkulunkulu katshela abantu ukuthi baqale balunge bengikhona beza kusindiswa. Hayi madoda. uNkulunkulu kasitshela ukuthi madoda lungani bese lisiza kimi.
uNkulunkulu sifuna sinjalo, singela plani, singakhona ukuzisindisa lapho singenayo uNkulunkulu, siseyizitha, siyizoni. uNkulunkulu wayibuyisana lathi ngokufa kwendodana yakhe. uNkulunkulu wenza icebo madoda. So ungahamba uyefunda Romans sizafika kuyo Romans chapter 5 verse ngelika 8 ithi yona uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe kulokho ukuthi uKristu wasifela sisaseyizoni. Christ died for us whilst we were yet sinners. Kasifelanga sesifeleka sesingcono, kasifelanga sesizilungisile, wasifela sisaseyizoni. Namhlanje uthola abantu besenza ama-efforts, ama-crusade, bememeza betshela abantu ukuthi babuye bezolalela ivangeli. Bafuna abantu basuke ezindlini zabo, basuke lapho abahlala khona, babuye bazolanda abantu ezindlini zabo, bathole ukusindiseka, bathole ivangeli. Bona behleli kuphela, umuntu uyamthola ehleli esithi hayi bazobuya abhala ukuthi mina ngikhona, umprofeti bani bani ngikhona, umfundisi ubani bani. Mali ifuna ukusindiseka, izani kimi. Ivangeli lithunyayelwayo nowadays ayisikho esikutshelwa liBhayibheli lokho. uJesu walaya abantu wathi hambani emhlabeni wonke. NjengoNkulunkulu lina thathani inyathelo lilanda abantu madoda. Mina ngalilanda selilohlupho lwesono, lani selingilamukelisa ivangeli, landana abantu. Umhlaba ulindele ivangeli ngamehlo abomvu. Ivangeli laplana nguJesu, lalungiswa nguye kuJesu, lalethwa nguye futhi, wathatha inyathelo yena uqobo lwakhe, ngakho-ke lumfanele udumo. Madoda, ivangeli yilo likaJesu, akule linye ivangeli. Livangeli likaJesu lona leli. Ngamanye amazwi uPaul uveza ivangeli elisisindisayo elalungiselwa thina kuJesu. Livangeli lalungiselwa thina. Ngiyangizwe abantu becula bethi ivangeli indlela sophila ngalo, ivangeli indlela sohamba ngalo, ivangeli indlela songena ngalo ezulwini likaBaba. Thatha ivangeli leli uphile, thatha ivangeli leli ukhululwe, ngoba lalungiselwa thina. Haleluya. Madoda, ilivangeli lidala lona leli elikhulunywa liBhayibheli lonke, ku-Old Testament le-New Testament yonke, from Genesis to Sambulo. Iyo ifilimu yeBhayibheli yona le, ivangeli kuJesu. iBhayibheli lonke, amakhona wonke likhuluma ngoJesu, imfihlakalo kaJesu, owenziwa waba yinyama, waphila impilo engelasono, wafukufa okulihlazo, wavuka ethuneni, wenyukela emazulwini, usebenza njengompristi omkhulu. uJesu obuyayo futhi, bathandekayo. Ilivangeli elidala lena leli. uPaul kubeka kucace, kube segcekeni encwadini kaRomans, indlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Uyasivezela uhlupho lwethu, izoni, uhlupho lwesono, isimo somuntu sokonakala. uPaul uyakubeka kucaca ukuthi sonke sonakalela ku-Adamu, sonke sahle salimala, akulanto enhle ngathi. uPaul uyakuveza khona lokho. uPaul usivezela iqiniso ngoJesu, impilo yakhe, ukufa kwakhe endaweni yethu, lo mlondolozi wethu, ukuthi nguye kuphela uJesu. He substituted our nature, wathatha isimo sethu uJesu, waphila impilo engelasono endaweni yethu. So nguye umlondolozi wethu, ithemba lethu likhonapho kuJesu. uPaul uchasisa ukukholwa kuJesu njengesisekelo, usindiso lusisebenzela kuphela ngokukholwa. Uveza isolution yethu, isolution yohlupho lwethu njengoluntu, ukuthi yikukholwa kuJesu, yikukholwa kucebo lezulu, ikukholwa kucebo elaplana nguNkulunkulu. Yiyo kuphela isolution yethu. Njalo uPaul nxa eqhubeka uchasisa ngomsebenzi kaMoya oNgcwele ekusipheleliseni, ukuthi bonke abampilo zabo zifihliwe kuJesu bayaphila impilo bephilelwa nguye uJesu. That's why uPaul uzathi kuGalatians chapter 2 verse ngelika 20, ngibethelwe kanye loKristu, kakuseyimi ophilayo kodwa uKristu uphila phakathi kwami. Ukuphila konke engikuphile enyameni ngikuphila ngokukholwa kwendodana. Haleluya, bathandekayo. So uPaul usitshela ngendawo yabantwana bakaNkulunkulu emhlabeni, ukuthi silomsebenzi wokwenza kuwona lumhlaba. Nxa sesithi samukela ivangeli, silodaba lokutshela abantu ukuthi ikhona isolution kaplanet Earth, likhona ithemba likaplanet Earth. Ithemba lakhona nguJesu, indoda yesiphambano. uPaul okokucina, bazalwane, uveza kabanzi ngokuthi leli vangeli singaphila
singaphila kanjani ngalo ekuphileni kwethu kwansuku zonke, singali-aplaya kanjani ivangeli libe yimpilo yethu yansuku zonke, singalikhulumi kuphela ngomlomo yethu kodwa kube yimpilo yethu Jesu. uPaul uzathi yena ku-1 Corinthians chapter 9 verse ngelika-27 uthi yena mina ngiyawudinda umzimba wami ngiwenze isigqili ukuze kuthi nxa sengichumayeze bonke abantu ngingalahlwa mina ekucineni. So yasivezela ukuthi umzimba yethu yona leyi eyawonekaliswa yisono singayidinda kanjani ukuze nxa sesichumayeza abanye kumbe nxa sesihlala echechi sacula sakhuleka singalahlwa ekugcineni. Uyasivezela konke khona lokho ukuthi singadinda kanjani imizimba yethu. Nxa sengicina, nxa sengivala bathandekayo, ngiyanxusa kusasa sizaqhubeka futhi, kodwa singakaqhubeki funa namhlanje lusuku lwakho lokugcina ngizathi ngiqhubeka labanye kumbe ngithi mina ngizaqhubeka mina ngibe sengilele kusasa. No one, akula muntu owazi kusasa. Mina lama ngazi kusasa, wena wazi kusasa. Funa mina ngithi ngizaqhubeka ngibe ngingekho kusasa, funa ngithi ngizaqhubeka lawe kanti mina ngiyabe ngikhona ngiqhubeka labanye, wena uyabe ungekho kusasa. So inkonzo yona leyi yodwa eka-verse 14, 15, 16, 17 kaRomans yanele ukukusindisa, yanele ukuguqula impilo yakho, yanele ukukufihla kuJesu. Awufuni yini mhlobo wami ukuthi uJesu akufihle? Isolution yezulu akwembathisa ukulunga kwakhe okwaplanwa nguNkulunkulu, kwalungiswa nguNkulunkulu, kwalethwa nguNkulunkulu. Ivangeli esalilungiselwayo elalungiselwa thina. Kawufisi yini mhlobo wami othandekayo? Ngiyakunxusa mama, baba. Kukhona abanye bathandekayo abangimamelayo, angikwazi ukuthi ukuphi, kodwa awukayinikela impilo yakho kuJesu. Awukayinikela impilo yakho kuJesu. Ngumuntu wezizwe kodwa iyaveza ibhuku likaRomans ukuthi labezizwe likhona ithemba labo nguJesu. uJesu kafelanga abako-Israyeli. Ngibezwe abanye abantu besithi konke uJesu wayekubhala ku-Old Testament wayekubhalela abako-Israyeli, thina kasibalwa lapho. Ngifuna ukukutshela ukuthi i-New Testament, i-Old Testament le-New Testament into eyodwa, kukhuluma into eyodwa. I-Old Testament, i-New Testament isavaliwe, e-New Testament, i-Old Testament isivuliwe. So konke lokho kukhuluma kwambula into eyodwa, imfihlakalo kaJesu, icebo losindiso elaplanwa nguNkulunkulu, lalungiswa nguNkulunkulu, lalethwa nguNkulunkulu. Ungayenzi iphutha ungowezizwe njalo ukuthi ufe. Nxa sesichumayela emfeni yakho, sichumayele singalathemba, sisazi ukuthi wena phinde sibonane. Ungalenzi iphutha elinjalo. Ngiyakunxusela esiphambanweni. Isiphambano sikaJesu siyasindisa. Ngikunxusela kuJesu indoda yesiphambano, yafa ukubana wena ungafi, wakubhadalela uJesu. Wena akusadingi ukuthi ubhadale kumbe uphile nzima. Wena yamukela umusa wakhe, ufumane umqhele. Umqhele asoze sewufumane ngemisebenzi yethu, njengalokho abanye becula bethi sizogqoka imqhele ngemisebenzi yethu. Hayi, imqhele asoze siyithole ngemisebenzi yethu, sizayithola ngomusa wakhe. Ingoma esicula esihlabelelweni ithi niyamukela umusa wakhe ufumane umqhele. Yekumusa ongaka, yamukela mfowethu, yamukela dadewethu, yamukela mama wami, yamukela baba wami, yamukela gogo wami, khulu wami, yamukela umusa. Ungavumi ukufa ungelathemba, ukufa ungela Jesu. uJesu yilithemba lomhlaba. Nxa uphila usaza kuqhubeka uphila, phila wamukela umusa, wenze ukuthi lanxa ukufa kukuzuze ngaphansi kwesiphambano, ngoba nxa singaphansi kwesiphambano sisafe. Nxa isitimela sezulu sesiqoqa abangcwele siyakuthola khona lapho, ngoba siyama ngaphansi kwesiphambano. Kulapha abangcwele abatholakala khona. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, ungavumi ukufa kungelathemba. Angazi ukuthi ukuphi mhlobo wami othandekayo, kodwa yamukela usindiso. Ukusindise kwayikho khona lokhu, ukukwamukela umusa, ukwamukela uJesu saphila. Uvuma uJesu akuphilela impilo yakho, akubusele impilo yakho, akuthukuze. Omunye umhlabeleli uthena wahlethulelwa mina dwala lapha kade, mangizifihle kuwe, ngisinde engozini. Bathandekayo, uyabona umhlabeleli loyana wayidinga indawo yokucatsha, wasesiba kwazi ukuthi kule dwala elahlethulwayo, lelo dwala original lalingahlephuki, idwala lalinguJesu. Ngike ngakutshela ngoJohn 1 verse 14 ethi yona in the word was made flesh. The word originally was not flesh, but the word originally was God.
But in order to save the flesh, to redeem the flesh, the word was made flesh, and it dwelt among us. But and the guy originally, that rock was unbroken. Idwala lalingahlephuki originally ngokwemvelo yakhe. Kodwa umnikazi wedwala wasihlephulela lona ukuze sibe lendawo yokucatsha, sisinde engozini, selatshwe sonke isono. Omunye obhalayo uthi yona, it was when Moses was hidden in the cleft of the rock that he saw the glory of God. Kulapho uMose ezithukuzile embalwini yedwala, lapho wabona khona inkazimulo kaNkulunkulu. So inkazimulo kaNkulunkulu uMose kayibonanga esegcekeni, hayi, uMose wayibona esedwaleni, embalwini yedwala. Kulapho wabona khona inkazimulo kaNkulunkulu. Bathandekayo, nxa sifuna uNkulunkulu asibone inkazimulo yakhe, simkhonze kukhonzeke, sibone imisebenzi yokukholwa kithi, kasicatsheni edwaleni elinguJesu, fihla impilo yakho kuJesu. Wothi kuvuma uNkulunkulu akusithe ngesandla sakhe esilamanxeba, akusindise ungakafi. Ngiyakunxusa mfowethu, dadewethu, nxa uvuma kanye lama sikhuleke nxa siphetha yona linkonzo. Baba ingcwele, siyabonga umusa omangalisayo, siyabonga ukuvezela imfihlakalo yokusindiswa kwethu ebhukwini labaseRoma. Uvezile ukubana sisindise kanjani, wena waprovide everything, you paid it all. Nkosi othandeka, asila sikwelede ngokukholwa, wena wasibhadalela. Wena thina sihamba mahala, Nkosi othandeka, thina ikungena kuphela sihlale phansi. Wena Nkosi wasihambela, wena wasihambela. Baba ingcwele, siyabonga Nkosi i-offer yezulu, siyabonga Nkosi othandekayo ukunikezwa isipho, siyasamukela Baba ingcwele, sisindise, sikulindele singaphansi kwesiphambano, sibusise ngenxa kaJesu, siyakhuleka. Amen.